Evo nas ponovo. Znači, evo, prilično toplo vrijeme, znači mislim da je negdje možda, jutros je isto tako bilo negdje oko 9-10 stepeni, dosta ovako, da kažem, iznenađujuće za neki 10. februar. Kišica malo hoće, neće, ali evo, to je sad postalo već, vidite, gospođa prođe gatke rukava. Kišica malo hoće, neće i to je nekako, evo, umjesto da u februaru brojimo pahulje, brojimo kišne kape. Evo ide malo udar, da vidite malo i još neke puteve druge. Lično udar nerado idem jer vidite i sami da cesta nije uska, ima dovoljno prostora i za aute i za bicikl da ide pored, međutim nezgodno je što ima dosta pješaka, može vam neko otvoriti vrata od ovih parkiranih auta, da imate pješačke koji su nepregledni, tek sad vidim. Tako da jednostavno ovo su, nekad idem nekim drugim putem isključivo, eto da tako kažem, eto radi vas, da ne idem uvijek istim putevima, kako ne bi baš bilo možda, eto uvijek nekako isti video, gledam, hajde da bar nešto promijenim, mada kažem opet u Sarajevu nemate puno izbora, nemate puno što toga da promijenite, jer manje više ako ćete krenuti iz da kažem tako starog grada prema novom gradu, možda se radi o svega, možda ne znam, 3-4 ceste, 3-4 puta koja možete da eventualno koristite, jer svaki od njih je poprilično upitan zbog raznih razloga, zbog pješaka, zbog auta, zamalo čovjek me vidio pa je stao, tako da nije bilo baš opasno. Tako da jednostavno nemate baš nekog pretjerano puno izbora. Sarajevo nije u ravnici kao dosta nekih gradova, pa da vi sad možete birati kojim ćete putem. Sarajevo je jednostavno smješteno između planina, što nam prilično ograničava mogućnosti što se tiče kretanja po gradu. Međutim, isto tako smješteno između planina nam omogućava da se bavimo biciklizmom u planinama, i često puno lakše nego drugi ljudi. I malo samo da se vratim, jer ovo što vam pričam, to nije nešto sada da kažem nešto što ja planiram i sad imam napisano što ću pričati, onda se desi da zaboravim. Zaboravio sam recimo za Trebević. Pazite, po meni, znači ako idemo po težini, tako da kažem, tura koje vozite, Barice su po meni najlakše od tih nekih tura gdje možete graditi svoju kondiciju. Sljedeći je po meni opet Trebević. Znači, po težini. Međutim, ako govorim o Trebeviću, znači onda govorim ono što sam jučer spominjao ili je to bilo jutros, ne znam, mislim možda čak i jutros, da idete na Trebević, znači pored benzinske pumpe na Vrbanji i onda idete uzbrdo, prođete tranzit, presječete, nastavljate dalje ravno uzbrdo i onda idete na Trebevićku cestu. Faktički penjete se cijelo vrijeme, znači gdje god vidite da vam cesta ide uzbrdo, idite uzbrdo. Ako eventualno ima neko skretanje, znači idite desno. Znači, jer na par mjesta ima recimo desno i lijevo, idite desno i izađete na Trebevićku cestu. Međutim, isto sam tako spomenuo kad sam pričao o Trebeviću, da Trebevićka cesta, nažalost, radi velike količine auta koji se tuda kreću, jednostavno više nije idealna za bicikliste, te pomalo zna biti problematično, pogotovo ako ste malo neiskusni, malo vas je strah auta, onda možda baš nije idealno da idete tuda, jer, kažem, jako puno auta na momente je cesta malo uža, na momente se zna desiti da možda je neko preticanje i biciklisti tu često nisu baš u idealnoj situaciji. Često se zna desiti, meni se možda više nego i na jednoj drugoj cesti, se zna desiti na Trebevićkoj cesti za auti prolaze jako blizu mene. Znači, nekako manje je to bilo prisutno i u penjanjima u Bjelašnicu i Zigman, nekako na Trebeviću je to baš specifično. Čak i kad nije baš toliko problem sa uskom cestom, kad ima malo širine, opet malo je to preblizu, jer jednostavno kad vam neko proleti, vidite nešto, znači kad idete uzbrdo, vi vozite oko 5-6 na sat, eventualno u kondiciji, možda 7 na sat, to je rijetkost. I sad zamislite recimo Trebevićka cesta, auto bez problema ide 60, razumijete, možda čak na ravnim dijelima je 70. Uz Krupac, znači koji je penjanje na Bjelašnicu, auto tamo na ravnim dijelovima, jer Krupac je dosta ravan, tamo ljudi isto kada voze reli, uživaju u brdskoj vožnji, razumijete, pa tu idu 80, 90 i 100 možda čak. I sad vidite, znači 5-6 na sat neko proleti, hajde da ne kažemo da je 100, nek prođe sa 80 na sat. Pa rijetko kada će vas neko zaobići na udaljenosti, recimo tako da ode skroz u onu traku za preticanje, pa vas tuda zaobiđe. Vrlo često će, ako cesta nije pregledna, Trebevićka cesta nije pregledna, auto proći na vas
možda na nekih 20-30 cm, možda 40 cm. To je jako blizu za takvu razliku brzina, razumijete? I jednostavno ćete biti u situaciji da zaista prođu blizu vas, da zaista se pitate kada će vas neko zakačiti. Takve stvari su se dešavale, evo nisam planirao o tome, ali evo neminovno jedna tema vodi drugom, jer kažem drugoj, jer ovi razgovori nisu napisani unaprijed, jednostavno kako pričam, kako se stvari dešavaju, tako o tome i pričam. Dešavalo se nejednom, ja lično znam za bar, pa možda 3 puta, da, znači ne govorim o sudarima bicikala i auta, toga je bilo puno više puta. Govorim o znači tome da je biciklista napadnut, ali doslovno riječ napadnut na način da je odguran autom sa ceste, izguran autom sa ceste. U jednom slučaju se čak radilo o tome da je suvozač otvorio prozor i kroz prozor gurnuo biciklistu sa ceste u jarak koji je bio pored ceste. U tom konkretnom slučaju se radilo o starijem čovjeku, znači on ima danas, ja mislim, 70 godina i dalje vozi bajk, ali tada je bio možda čovjek nešto mlađi, možda da je imao 60 godina ili između 60 i možda 62-3 i on kaže ja sam kao ugruvan sam bio jer me čovjek doslovno otvorio prozor suvozač i gurnuo ga u jarak. Spali su mi, kaže, noć, ali nisam uspio da vidim uopšte ni registraciju, ništa. Toliko sam bio u šoku, prije svega nisam uopšte mogao vjerovati da se tako nešto dešava. Znači, budite svjesni da se takve stvari dešavaju. Mi vozimo kada idemo cestom uz desni rub ceste, međutim, vi tu morate voditi računa i ako ste vozač, niste biciklista, trebali biste razumjeti isto tako da da autom ne idete, ne vi uz krajnji desni rub ceste. Pretpostavljam da ne idete, ne idem nijak kad vozim auto. Razlog zašto ne idem je zato što je bilo koji rub ceste i lijevi i desni, nebitno je, što je pun otpada, pun je kamenja, pun je kakvih metalnih dijelova, možda komada stakla iz nekog sudara koji je prethodio i sličnih stvari. Niko od vas ne vozi rubom ceste, jel tako? Pa ne može ni biciklista da vozi uz sami desni rub ceste iz prostog razloga što smo i mi na gumama, isto kao i vozači. I mi gledamo da se guma ne probuši, onaj pijesak koji je problem za auto, znači jer znate sami ako auto naletite na pijesak, auto će proklizat će i biciklo još više jer je tanja guma. Tako da ni mi ne možemo baš da vozimo uz sami rub ceste, nego ipak gledamo da malo ostavimo prostora sa strane. Tako da, ako ste biciklista, moj savjet, držite se ruba ceste, ali ne previše, jer na kraju krajeva morate ostaviti malo prostora da, pod navodnicima, pobjegnete kad čujete auto iza sebe, znači da možete ipak malo otići još desno, da se malo sklonite. Znači, vodite računa o takvim stvarima. Također, evo opet kažem, kako jedna tema vodi drugoj, imate recimo, nije toliko često, ali može se kupiti, može se naći ako ništa preko interneta, ali primijetio sam da dosta ljudi to i ne koristi. Imate retrovizore za bicikliste, one se mogu montirati ili na kacigu, ili na, recimo, guvernalu, znači tamo za handlebar gdje držite rukom, razumijete, tu ima jedna rupa jer vi držite tu gumu koja je tu stavljena radi gripa da biste bolje držali upravljač, razumijete. Međutim, tu ima čep plastični, taj čep plastični zatvara rupu koja se tu nalazi i postoje bicikla, odnosno ne bicikla, nego retrovizori za bicikla koji se upravo umetnu u tu rupu tako da kad pogledate dole da možete vidjeti ko je iza vas, jer tu stavite ogledalo. Tako da to možda nisu loše varijante ko puno vremena provodi na cesti. Ima skuplja varijanta, kome nije žao, postoji takozvani radar, mislim da se zove Varia, ako se ne varam, Garmin pravi Variju, ima i drugih proizvođača, drugih radara tih, ali Garmin je jako poznat brend za pravljenje sportskih satova, biciklističke elektronike i sličnih stvari. Postoji Varia radar koji se stavi ispod zadnjeg sjedišta, znači, i on je svjetlo, naravno, i ujedno je radar. I on jednostavno skenira to što je iza vas i onda vam prenosi na neki od uređaja koji imate signal bikanjem i signal šalje da vam prilazi auto sa zadnje strane, može i signalizirati koja je udaljenost, koliko je auta, tako da tačno znate što vam dolazi za leđa. Međutim, morate, mimo tog Varia uređaja koji stavlja nazad ispod sjedišta, morate imati i nešto na što ćete primiti taj signal. To je ili Garminov ciklokompjuter, znači što stavlja na guvernalu koji pokazuje brzinu, daljinu i sve drugo. Znači, ako kupite odgovarajući ciklokompjuter Garminov koji se može povezati s Varijom, onda vam može pokazivati taj signal da vam nešto prilazi iz leđa od auta, ili također
vjerovatno i drugi Garminovi uređaji kao prilično poznati i popularni Garminovi satovi, koji također vjerovatno mogu da se povežu, ne znam, učno nemam iskustva, za mene Varia je malo, ne mogu reći, pa mogu i reći nepotrebna, jer ja ne provodim toliko vremena na cesti da kao recimo ljudi koji voze cestovnjake, oni su non stop na cesti, ja sam na cesti samo onoliko koliko moram i gledam da to bude što manje i osim toga taj Garmin setup je poprilično skup, tako da mi se ne ulaže baš toliko para u to sve zajedno. To su neke varijante kako bi se ostali sigurni. Ono što sam htio reći, jer evo moja vožnja se približava kraju, je da ipak ima još jedan način kako možete na Trebeviću, tako da kažem, sebe poštediti štokova, ali nažalost po težini, ja sam spomenuo Barice, Trebevićkom cestom, imaju varijante B i C, odnosno D, pardon, nije B i C, nego C i D. Varijanta C je, ali to vam moram pokazati kad budem vozio, pokazat ću vam, ili pogledajte malo Google Maps pa ćete vidjeti. To je da idete ovom cestom kojom sam rekao, znači idete na Trebević, prema Trebevićkoj cesti, prođete tranzit, idete dalje prema gore. Međutim, na jednom račvanju gdje cesta ide lijevo i desno, malo prije sam rekao idite desno, sad ne, idite lijevo i doći ćete, malo pogledajte, znači Google Maps, doći ćete tačno iznad Sunnylanda. Kod Sunnylanda jedan veliki broj gužvi prestaje, tako da je to jako dobro rješenje. Iznad Sunnylanda se veliki broj auta smanjuje. I još varijanta D je da odete još više lijevo, znači nećete izaći na Sunnyland, nego idete dalje lijevo, još je napornije, faktički idete onim padinskim naseljima koji su, da kažem tako, vrh Sarajeva, između Sarajeva i Trebevića, i tu dolazite na jednu cestu koja vodi na bivši pansion Osmice. On ne postoji danas, nekad je postojao, i kad dođete na taj pansion Osmice, onda ste još se više popili uz Trebević, ali ne Trebevićkom cestom gdje je puno auta. Tako da još više smanjujete broj auta koje srećete na cesti. Postoji još jedan put koji izlazi na bob stazu, ali on je jako nezgodan, ide jako uzbrdo, tako da njegovo ne bi uzimao u obzir za penjanje, on se eventualno može uzeti u obzir samo za spuštanje. Hvala lijepa, ako vam se ovi videi sviđaju, lajkajte i pretplatite se na kanal, puno mi znači. Sve najbolje.